say ya ta ka say nyame atembo no wo be start e finifie esan say se ye ka bone pa ekoso a Christopher na edi bone anu odin ene se began asofo ni bi na eji omanim se ade wo mo di bone eye prophet Ebenezer Opambpour Kumase wono so eye prophet Ogyaba ne ho sensem ye ba ye na abawe na wo ye singer wo prophet Ogyaba so dem oto ndwom oto soro ni ade nyina na prophet Ogyaba yire etumi tu sika kura egunu so sa mama etu sika gunu so nyina na chese wone ne che papa sebi ni tebia no na o se woni made no emu odin na chese wodi ni ho agro sa we na prophet Opambpour say sebi Ghana sofo ni bi ye concert instead of say ye be kanya me asem a kire nyame ma ye de bone bon e na abo aboche ne ye yi enim se bone ne so ye fa ye di ni anu odin prophet Opambpour say akwa so dem a say sofo be yi quotation preach pa de ebi no nemo sebi trumu nsem esan se oti social media no a eto akese ne anu ofe ne sebi akosho do mpe owura mu ye no nko adwen ene wo ni timu enu nti asofo impriti sanso no sisesi ano obi enya sika no wose me yesofo obi asori am to gold me yesofo he wa woni mu so onye ready so be nyame adwuma no ati nyame anim ewo anase mo asofo nyame de maye nsiane mu ewo asase so se mo hye na anuonyam no wa wo hwe na wo ntumi na wo de wo sisimu eye wo da wo se kwaefo na wo ba wiom no ekutie bi anim ne wura hwan wose wontimi ya pack your tools na sorry fia so dem na kope galamse bi na tu na kope business bi na ye na ahenie no ye ndi agro musa mientie prophet asofo abonyimi ya bia no ye no wonya adwuma ni wonu onyame ye ni da so watare fa sa sibe so sofo ade chi ade se bia no ugu ma sam obi nka bi mi chen watem so ye no kukuama wonim so bia ni but o hinted you actually obi enhu no awariya e mo mere wafo e mo aware fo mo nkola nke to school fo and wo wunti obi adin sise babo no nkwata wa paise kai because owie we nyina wi a wo de team so ya sorry owie we nyina wi a wo na so dem ya sorry owie we nyina wi a wo hye nkom so ya ata sofo obi ajibe asofo obi ya kwan dodo asofo bi adani abrabunu asofo bi adani nkatebe boye boni bonu so aye boni akasesa ni o maso ni twa trumu quotation asofo dodo nanu trumu quotation eche do baburu quotation bi e wo trumu mu no asofo dodo nanu that quotation so no eche aduani quotation because we bie ma trumu na all the instances and circumstances e wo it would kwasi ade e wo wiase bia wonim oso obi shankom aso dem sesia ubusanu quotation bible say nko na ne jimi ode ya sore de ya kama na te no waka bi wache agu ni tirim woni ba bi asem bia wo jimi fo kwasi to sa prophet na wo semo ya no wo ya prophet ayi wo busu mu nsamo ana se rade asem na prophet na rade asem na ya prophet asem be ne wo tirim ana no wa jimi sa no nimche so for me pie na no sesi wo ba se nwai mu sa nwai mu ne bu so brasa ubu sasa one day yesu mai o se James abua for the team amama na sana dwe wasia masa mo suma ruade mo kopo mo suma ruade mo ma ruade na kesi asofo mo ma ruade raho mo ma ruade so empredo no wasai na sofo wonya dadia ye fasting amamfo nseme ku so amamfo yo mo gibia enso sa wo kura de wo me awrade asiasa obia ya no so pani na wabra ba na bo boro so no wo se so pani ana ana asofisam na dani sikape enti obi wo sika wo ye sofo e besam ka to se so gimi ya tu fri nyam dwumanim se ba gimi na wabadam na wonim nyansa tu fri nyam dwumanim nyam dwuman de sika sam ne sika na ye trene ni abrabo obi abachimi no usikanti na nyansa ni da ba brother say yantwe odi won kwanguma ni mu a ene wagimi na de anyamtuma say kwanguma no yantwe wo nyame twe odi wo mu a you were very fool and say ba and so the man pe asofo mpe and so ni pani fo mpe do friend wo prophet di fo mpe ene akasesam na ne yedi pade no wakonkon no oba
na we di dan form na we man fans who we say who ska who ka say ko kwase ampani say what Jimmy cha boa e was say di pomo ma di taw if he said the Jimmy ya bia na be jaw we catch on direct shata de muno she ko to afa hey ya dia ban you are so stupid say uni Christ na bonsam afado mom sifia afa me say uni Christ we are so for we are why you are very stupid. And yet Jimmy Sana Ghana so for me ISM more Jimmy Sa. Yeah. When your baby is kakrabi, are you mad? Who you kuku ya wobiano? Ya baba pa ya fa hono. Na dia 1 year 2 by 2 sika bi de kra. Ana wodi Jimmy. U 2 by 2 sika na di Jimmy o. Pep stick sika na wodi Jimmy. So what say go down. And that guy abraba pa be na me ne wo. Anya wo nko ameka obi. Me no mi anu boma yen sori ma. Asofo e kan ye ho. Asia na Yesu ba o metima kwa heaven asaso pani obuta sodi manyina me no mi yadu da sori ma no abrabo pebe ne yepo a kire nsori ma asofo no mbo metima ko bi wo so mi nyame di panam ya wo so fra wo sofo so pani abrabo pebe na wo bo ya Yesu Kristo pia o metima ko bi anasa wona ne wo ko ba no e betima hwe wo si won se tofo asimesi sofo asimesi na abrabo ye papa behwe ne mesia hwe nkwase ade ne asofo nketwa ene wona from asofo mpedifo jimi omu jimi ediko awurade ani mase ene wuwunti obi so nwura so dam ta ene bro no obote so ba bia buja djuma wodi onya babro che obi ko beto atene ene babro na wabra pa na wuti wodi ya disofo no eye ne tam hunu tantande ka wote da no kwa na wotade a ana sabia son ka sabia son woye wudini bi ana sabia woye game kan kan fa so kra chensa ka so yes woye sofo look at all this and the Jimini abrabo pani di abrabo fin and the Christopher yasesa ya chen wiasefo kra ya chen one oni Christo ya chen one mo Yesu Kristo dida brano a wote so efia wotim ba bia wodi agroko biara oni ya nche so ya Christopher obitum de starting so when again here we so for na brabo say one sister brother wa brabo sha ebetia kana and any penny so for there and atunte say wa kana ni wiase nyina na wonyame ri so for there dia ene urade yakobon urade wura ho say ni papa pa agi ni pa say yeah ha agimi for and enquire bibi we are suffer o si ni pa nyina hwe wunsia wasiato du e sofo twabraba hopo ene anama sofo se na nsoro be kra paslade enama sofo se na nipa bebra po awurade enama sofo se na nipa bebra fa awurade ni ya fam enama sofo se na nipa bebra ma awurade wura ho ensoro ma kra de ntisa ena sofo ni adaje ma awurade adwuma o wadaje ma ni nipa bia na kasese ma obeye but oni adaje ma nyankopɔ adwuma are you a pastor for God or you are a pastor for Satan? When you are daddy upon some new maho, but when you are daddy man yankopo. As of for Mummy Chay baby a free here. So what your prophet Ebenezer Opambpour, I was a Siano, I was a favor dear so many ye. Now I will share Nanya Meduman wound to me. Between some pastor more cannons where no cray, no to me. No, I pack no I could pay you may be I will be until I will be any one yes and no more bois. Since obe fa Kristo atom ho so na wasan be bo won samrane say wo ye sofa wo nye table o sesabi eye jimi ene nkrasesem kakra ai papa se obi anti ekwentwa makra